Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Kao što vidite po naslovu klipa, danas ćemo da snimamo novu reakciju od Ana budi ono što jesi, Official Music video 4K rezolucija. Ljudi, ako hoćete da snimam FIFA 21 za utakmice ili tako već nešto, obavezno bacite like i subscribe mi se na kanal. Uključujte notifikacijsku zonu i to. Followujte me na Instagramu, obavezno me svi zapratite na Instagramu. Poslušao sam ovu pjesmu prije nego što sam počeo snimat, pa ajmo da je poslušamo, a vi uživajte. Evo, to je srpska zastava. Aj, probudi se, Ana. Ovo je za početak odlična pjesma. Lajkujte video za ovo. Odlična pjesma. Meni se sviđa ova pjesma. Ovo mu je valjda dečko valjda, 100%. Ili nije? O, ipak je. Možda. Ne, nije. Vozi se na bicikli, mrak. Obilno bacite like ako hoćete nešto drugo da snimam. Ako hoćete. Još malo pa se bliže se Nova Godina. Da, i sveta vam Banjak u Hrvatskoj svima. Izlazi iz taksija. Opa. Pa daj to podigni. Budimo prijatelj. To je to. Klip je gotov. To jest video. To jest muzika. I to je to. Hvala na što tiče ovog gledanja i ove pjesme. Ako vam se sviđa ovaj video, obavezno ga bacite like, šerujte i subscribeujte se na kanal. Uključite notifikacijsku zonu da dođu moja obavještenja. I to je to. I onda followujte me na Instagramu i to je to. Želim vam sretan Banjak i sutra želim katolički Božić svima i to je to, mislim, u sljedećem klipu. A tada imate veliki pozdrav od mene i od Čumbusa i od Ane Lazarević i to je to, pozdrav!